Panpagmasusyan niya ing banal a Eucharistia, banpasalamatan ing kinu, king kalam ning pangapari, king mitmong tula, saksyan tamo ing pangaordin na ning kapatad tamong diakono, Irreverendo Maverick Angelo Mangalino Pelayo, antimong presbitero ning banal a kapulungan, apanimunan ning lubos kagalang-galang, Florentino G. Lavarias Didi, Arsobispo ning Arkidiocese tamo. Kambe ring pusong pasalamat, talakad tamo po para king dalit a pamuklat, ampon prosesyon panlob.
Kilakining pampo ni anak ang po ni Espiritu Santo. Amen. Ing kapayapaning Ginoo mantabi kay kayo. At keka antimurin. Kalugarang kong kapulunganan ng Diyos, mangat mong tula, pagmasusyan tayo iting Eukaristiya, at mausta mo king igpa, ban panwanane iting pamitipon, king kapamilatan ing pamitubod na king banal Espiritu, anong nu ing kapatad tamong i-reverendo Maverick Angelo Mangalino Pelayo, pitagulaling niya king kasiwan antimong presbitero. Kabang pagsadyan tayong pagmasusyan ng misteryo ng lugod ng Kristo, tanggapantala at sisyan din kay katang kasalanan, at manigaputa mo king Ginoo, ba nakatamong patawaran at layon pasiknangan. Amin ang kuking Diyos sa mapamakalulo At kay kayo kapatid, hindi kasala kumbina, king pamiisip, pamangamano, ampon pamanyapat king marok, at king pamagdamad kong gawa, king mayap asukat kusanang depat. Kasalanan kong mabayat, ulinita ipanigapuko, kang nuan a Mariyang kapinanman Virhen, karing sablang anghel ampon banal, at kay kayo kapatid, ing ipanalangin niyo ko, king Diyos, aginuta mo. King Diyos sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at yung pangapataw na rin kasalanan tamo. Idala na katamo sana, kimpi alanganga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Malalangin damo. O Diyos sa ginumi, amik kalob ken kasiwan da rin pari, ban panimunan ang puang antabayanan de imbalayan mo, pagkalob mo kaniting diakono, a pinili mo ngeni ken ganakamu, ban sumuyo ang timang presbitero, ing sikanen ban manatili ken pamanuki ken kaburian mo. Ban king biye ang puang pamagobrana, harina na kang kaligayan kang Kristo ay anak mo. Amoy biyang pamagaring kambe mo, king kametong aning banal na Espiritu. Diyos, magaman, king alangan ka. Amen. Pamamasang iba't king mumunang libro, ringari. Iyakab pemalita na kanita kang Jezabel, ing sablang de patanang Elias. At nung makanano na langan pemate, king tabak, ding sablang profeta. I Jezabel, peparalayang metong atubod kang Elias. Barang sabyan kaya, ding Diyos, ipagpara sana kanako, ing epa sabing kasakitan, o migit pa. Nung warit bukas ang tiketing oras, eko pa ikwang gewa king biemo, ing merapat king bera, ding profeta, aseseku. Mitakutan niya i Elias, inya tiniplad niya, banang iligtas ing biyena. Mira siya, Berseba, metong abalen asakop ning Huda, at karinelikwan ing ipos na. Hiya mismo tinaglo siya king desyerto, at ikwan ang miglakbe lakaran metong aldo. Angga king mira siya, at migluklukan, lalam ning metong adutong anretama. At penalangin na king matene sana. O Ginoo, nga nang menalangin, makagyo na ing delanan ko, kwanan mo na sana, ining biyeko. E na kung man migita kayapan, kesa karing pipumpunan ko. Kay ba't migkeraya ka rin at metudtud. Kabudabud, kilbit nening metong anghel, ginising ne at nganang sinabi, mibangon ka at mangan. Miglalawe ya, at king kabunto ka na, menakit siyang putong bayong meluto, karing batong mapali, at metong alumbong danum. Kay ba't nang may kapangan at may kainom, migkerayang pasibayo. Dapot ing anghel ning Ginoo, migbalik ya, at kilbit ni king kaduang ukdo. Mibangon ka at mangan, magkang emuasad-sad ing pamaglakad mo, tutupang marayo ing sukat mong lakaran. Inya mibangon niya at sakayamengan, ampong mininom. Mibawi si kanan, king pengana. At miglakad yang 40 aldo at 40 bingi. Ang gaking ikwanang miras king Horeb, ing bundok ning Diyos. Karas na karin, tinaglo siya kilub ning metong alukib, at karina linabas ing kabukas. Ing amano na ning Ginoo, miras kanita kaya, at antikeni ing sinabi na, nanano kaketi, Elias? Meki batya i Elias. Mangat mo kong pigagap at pangalalo, para king Ginoong lubos mayupaya. Uling din Israelita, pepanggulot la king kasunduan mo. Piglasak dala ring altar mo, at pemate dala king tabak, ding profeta mo. Ako nang dili ko ing mitagan, at ngeni
ako man burida kong paten. Kaybat antikeni ing amanong tinggap na. Lumwal ka ken at talakad ka keta, king bundok, king arapaning Gino. Kanitang pinanditayta, ing Gino mismo linabas siya. Minangin masikan, king sikana, mengas pakla ring bundok, at menga balbala ring batong mga ragol, king arapaning Gino. Dapot ing Gino, halayo ketang angin na masikan. Kaybat naningangin na masikan, sinalisi ingayon. Dapot ing Gino, alayo kingayon. Kaybat ni ngayon, mika silab. Dapot ing Gino, alayo naman king silab. Kapat daning silab, meramdaming tiyup ning preskong hangin. Inyang dimdam ng Elias City, tikpane king balabal na ingkeyang lupa, at linwalya, at tinalakad king bungad ning lukib. Kanita dimdam ni ing meto nga siwalang sasabi kaya, Elias, nanano ka keti? May kibatya i Elias at ngana. Mangat mo kong pigagap at pangalalo para king Gino, Diyos sa lubos mayupaya. Uling ding Israelita, pepainggulot la king kasunduan mo. Piglasak dala ring altar mo, at pemate dalang tabak ding kekang profeta. Ako nang dili ko ing mitagan, at ngeni ako man burida kong paten. Ing Gino sinabi na kaya, sige, magbalik ka, balikan mo ing delanan mo, at munta ka king desyerto ning Damasco. Ing amano ning Gino. Salamat kin Diyos. Yakabut ing kaligtasan ko, king panganib. Ingatan nako, ninupa at nanupang pitakutan ko.
pamamasang ibat, king sulat karing Hebreo. Inya sukat tamo ping kalawat matibe, king kasalpantayanan apapasyag tamo. Uling kang Jesus, anak ning Diyos, atin tamong metong maulang mata sa pari, amiraras ang gaking kabud arapaning Diyos. Ing mata sa pari tamong yan, eya metong biyasang makisan metong king panandam tungkol karing kainan tamo. Bagkus, kaya atin tamong matas aparing dinalan tukso, king sablang paralan akalupaning daralanan tamo. Dapot ay mi kasala. Uli na nita, kambening matibe kapanaligan, sukat tamong lumapit king trono ning grasya. Anong nu, tanggap tang pakalulu, at kamtan ing grasyang makasawop kaya katamo, king pinandit a kailangan tamo ing sawop. King kaya kabaning biyena kaya tisulip, Jesus midarun niyang panalangin at panigapu, nga na ng kaklis masikan, nga na ng tahimik manangis, king arapan na nitang makiupayang makapagligtas kaya, king kamatayan. Paulin ing pakong babaya at mapamintu, mapapakiramdaman ing kayang panalangin. Bistaman ya ing anak ning Diyos, may biyasayang mamintu, king kapamilataning kasakitan akeyang delanan. Makanyan niyang meging ganap at meging panibatan ning alanganggang kaligtasan para karetang sablang mamintu keya. Ing amano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Talakat tapo, ban parangalan ing mayap a balita. Era na kayo, awsan pang alipan ko. Awsan da kayong kakaluguran, uling pe pabalo ko ke kayo, ing sablang abalo ko kang igpa ko. Hinginuman tabe ake kayo, at kekanti muri. Pamamasaking maya pabalita, at pangkang sanuan. Ligaya ke kao Ginoo.
inyang tinuking aldo, kabang iwan, miuman niyang at suking lele, ning ilog Hordan, kaya benalaring adwa karing alagad na, at Jesus, lina basya. At kabang matulid yalawe wan keya, nga nang migsalita, oyan ing kordero ning Diyos. Dingadwa ng alagadwan, kabud dimdam dayti, tikyan de Jesus. Melikid ya kaguluta na Jesus, at ikit ng tutukyan de ringadwa katao. Inya kitang nakarela, nanay buriyo, may kibatla, rabay, nga nawari, maestro. Nuka rin kayo po manoknangan? Tara at lawan niyo, nga nang may kibat. Tinukilapin at ikit da nung nuya manoknangan, at ere likwan ang ganyang mabibengi na. Banda ng 4:00, ninggat panapon, kanita. Ing maya pabalita ning Ginoo. Papurihan ke ka, O Kristo. Luklukta po. Ing metong adiakono, ausane ngeni ing maordin, antimong presbitero. Lumapit yasana kening arapan, ing magnasang miordinan antimong presbitero, Reverendo Maverick Angelo Mangalino Pelayo. At syuko po, Kenny. Ing rektor ning Mother of Good Counsel Seminary, Irreverendo Padre Victor Nicomedes S. Nictao, ipresintane ngeni ing maordin king arapan ning Arzobispo at arapan tamo antimong banal a kapulungan ning Dios. Lubos na dalandala na iba, indong Santa Iglesia, at wala po, ingordinan niya ining kapatagtamo para ing kasuywan, antimong presbitero. Karapat dapat siyang biordinan. Kay ba't na po ning masusing pamanyuri, busal ning kapulungan ng Kristo, at king rekomendasyon na rin mga siwa, ing pangayubog na patutwanan ko po, ing mayakit siyang karapat-dapat. Manalig king kasuyuaning kinun Diyos, at in talapagligtas tamong Yeso Kristo, pipili ng kaiting kapatad tamo, para kintungkulan, ampong kasuyuan at imong presbitero. Antimong tanda ning pamananggap tamo kaya, pasalubungan tayo pong masikan a palakpak. Bayo pa pumiras siningaldong iti, balo ko dakal na lang masaya,
lalong-lalo na kaya katamong parokya. Ulimbalo ko yung tauling Mayor din Kenny, Yapong Ariel, at itang metong naman King States, Kenneth. At at tamo Kenny, papalakpak, masaya. Masaya kayo po? Oo, masaya. Bakit po? Masaya tamo? Uli, ating Mayor dinan. Ating maging pari. Pero mapansinan niyo po nandin, o ba masaya tamo pero imabirik kikiyak yata. Po apansinan? Bakit kaya at kikiyak nang tayo yapunan Balo na siguro. Mabirik, uta chuka keti. Nanumburi mo. Dining kutang ilaka ko rin Hilapin din kutang at indamtanan din kay ngamano na ning apong Ginoo. Balutamo yung ausana ning apong Ginoo. Antimoy Elias. Meto nga propetang malapit na malapit kaya. Di sa niya naman itang puntong kinat muya. Sabi na, king mumunang pamamasa, mga diya. Ano sabi na? Usually po, potang masakit na masakit yung bien, Lalong-lalo na po ta sinabi ra ka, kanan nyo nang ampoy, buri yung kanan. Ngara. At yun, atin na kayo mong pilang Domingo, ngara. Magkasakit na ka. Walang kahit dandaman mo, ginokwanan mo na ako. Natatanda ng kayo po'y tandara ko, di sana yung mira siyang mga 80. Pero si Cindy po, tambayoming Amerikano kanda po, tangaki me. Oh, you're cooking inside, ana. Kasi po, si Cindy Lewari, kanyang kilubing api. Malamat siya po si Cindy, at sinabi ko kaya, sabihan mi kaya, Auntie, ato ko nang nakasisindi, masanting yan. Ay, ali, dala ko ng matini nga na. Kanya pong miras pinitang matwane, pari na ako kanita, kaya nga ng makanyan. Among, what kasakit ko kaya, tang magsaya mangisnaw. Kaya pa po using COVID kanita, sakit ko mangisnaw, o yapin yan, itang sisindi ako. O namunto ka nangan ko nga na, alisundo mo na ako. Uli pong matwane. Ang ganyang mira si Tangaldo na talagang masakit na masakit. Nga na makanyan. Amo nga nakasakita na. Yan ako may papatudtud, masales Sana kuwanan na ako ng apong ginuha na. O mo sigurado ka ng apong ginuha, kumaki ka nga ako. Mangumpisal ko nga na. Nindam tayo, Elias, king kayang beyan na nadadala, ulimburi na yung papate, Jezebel. Ulin din yung propeta, susuporta ng Jezebel, false prophets, may nga matelangan. Pauli ng Elias. At nini, bisayang mag-rest back kay Jezebel. At makanya niyang may takutan kay Elias. Pero yung pagtakan ko, o ba't niya sinabi ng, bukas makanya na oras, mayari ka naman balat nga na kay Jezebel, Matea. Pero may takutan niya. Tinakas siya. Pero kay Banay, tama niya dyan namang kamatayan. Pero tatakasan na itang dapat ng harapan. At katang kayang pamanakas sa ita, nintay kami itong bundok, at nga pong ginukit na ni Elias Otachuka Kene. Otachuka Kene. May sabi la ng apong Ginoo. At sinabi na yan ay may tagan. At yung balayan Israel nga na, gilutan da ka nga na. Tutupin yung sasabihan ng Elias, palagay ko wali. Uling ang kabat, may nga matela ret ang propeta, sinalpantaya la ng Israelita. So, itang kaya nga kakit, lubos tutu, makanya naman, what ang tatakas tamo. Yung kaya tayo kakit, itang bigger picture. At, andyang masaya tamong ini, at mawordin ka,
Pero may ito ang katutuan. Parti na nagkakatampa no kikingapong Ginoo, ining paborito mong amano, lamentation. Paborito mo yata ito, eh? Yata yung thesis mo ito, eh? Lamentation. And I hope, potang miras ka, ketang karanasan makanyan, akit mo, naisikanan mo, alway sarili mo, nune yung apong Ginoo. Busan mo yung apong Ginoo yung mituldo nung kuwan na pela nakakwanan. Pero importante, yapin itang busal na ning kalungkutan. May you find joy in realizing that you are only doing God's will. Ito pong Aldo, migmisa kami, then yung kapatid KMPPCRB, volunteers, at siyempre, dakal karela, malungkot, uli siguro nga sa handay emilyari, pero sabi ko, lawanta mo, at malungkot kayo. Uli na nga asahan nyo emilyari, o dapat kung tumula, andyan yung asahan nyo emilyari, pero depatan nyo naman yung kaburyanan ng apong Ginoo. That is the source of our joy. Not all people will be happy with the Lord. Remember that. Andyan ka mo naman. Misaneldo. Kaya ka naman tumula, kaya nga duwanan ng apong Ginoo kaya. Kata sabi mo kay apong Ginoo, Ginoo, wala mo sobra na kata. Pero sabihan ng apong Ginoo, wari binyeme ka na ako'y sarili mo. Ngayon malyari sumobra yung apong Ginoo. Uling babyeme, sarili mo. Kaniting kaurasan, you are making a commitment to a lifetime service. A service that is patterned after the very service and disinterested love of Jesus. At makanya ng papunto ng kaduang pamamasa, yung sulat ka rin Hebreo, Jesus, yung lawan mo. Panuwalan mo may tao yan naman ni Jesus, ele? Well, sana ang gakini. Nunakit mo muna man nung kananing kayandelanan, and po tandaranasan mo naman ito, tandanan may Jesus. Then sana in gana-gana, akikatamong kasakitan, ang pong tukso adelanan. In tukso, akikang harapan, aliwa mo itang matukso kang maging magtamad ka kaya kang gagawan. No. Datang mo naman in tukso kembye, ating mayatrak ka. Lalaki ang pong babae, believe me, it's a possibility. Peka pakiramdaman may itang sharing ng Father Carl Louie, o takanong mayor din niya yung pari, sa santing niyo. Siguro sa santing niya pa siya masanting. Pero nung masanting na ka, santing ka palalo. Mali? At uli na nita, that's part of the temptation. Okay? And it's important, always listen to the Lord, asking you, why are you here? O ang ating kang gagawan, pakiramdaman mo nga pong Ginoo, tatsuka ka rin. It's not only because of schedule, o ang gagawan mo kay kang ministry, make sure, why are you there? O ang fiesta, makyabe ka, mag-celebrate, why are you there? O nung yada ka dinin ng stipend, fiesta. Always ask that questions. Why am I here? Inyan datang ko kini, balo ko ting kulikwan, kareng kapatadapari, from time to time, we need to pause ako. And let us ask this question every day. Why am I still a priest? What's keeping me in the ministry? Who's keeping me in the ministry? Do not presuppose. Potang bagya, mga kuka. Mga kuka kanako, ang poke nga pong Ginoo. Uling at syuko keni,
bilang ketawanan ng apong Ginoo. Do not presuppose your answers, because your answers will be tried by many experiences. Pakiramdaman mo yung paningapong Ginoo. Why are you here? Elias, sa niyang muntay kay ngapong Ginoo, Elias, sa tsuka kene. Sinabi na ako na yung may tagan na. At making unfaithful lang ng Israelita. At burira ako pangaryan na balatan. Na sinabi na nga pong Ginoo, okay ni ka, ana, sa likod na kang, ana, go back. Go back. At ating kung piniling manalili kay kang, ana, Eliseo. Anoint him, and he will be your successor. Ikaw mo naman, danasan mo naman ini kay ministry. Sana'y kakatula mo po at ang ating magsaksid mo naman kaya. Huling ala namang Mesiya kay katamo. Andiyan pang den tao, consider na katang Mesiyas, do not believe that. Dalong lalo po ito sabihan daw, ayam mo, magumpisa po niyang ikayong mi-assign kene, karakalda po rin sisimba. Siguro kung nan mula, sa ano talaga isasamban niyo? Okay? We have to ask that. Why are you here? Why am I here? Kadwa, nanumburi mo. Iningkutang kitang ng Jesus karening disipulo ng Juan. Kapag maglakad yung Juan, kaya binala rin kaya nga duwang disipulo, tiro ni Jesus, o yan in Cordero ni Diyos. Tiken de Jesus. Nanumburiyo. Yana. Kaniting kaurasan mapalyaring, nung kutdakan nadaka, namburi mo, mapalyaring ating kasabihan. But I tell you, ing lubos tula na ning metong ay inawas na ning apong Ginoo. Ya pinitampanto na ing kaburiana ning apong Ginoo. Hoy ta sanang maging kekang kaburian. At ay malalagwa. Uling Yesus, panena sa sabyan, karing ebanghelyo, di natangko, daptan imburi ko nun daptan ko imburi ng itpako. That is His joy. May that also be the source of your joy. At potang daranasan me, itang paborito mong amano, mula babasan ding Psalms of Lamentation. Noon adon mo kay nga pong Ginoo, hakit mo sana nung naning kayong kaburian. And may experience joy, ulimbalo mo, even on the outside, you experience suffering. But there is joy because that is the price that you have to pay. Kaya sana may rarasitang oras, sabihan mo kay nga pong Ginoo, so sobra na ka. May malyari sumobre nga pong Ginoo. Nubabye may lubusan, yung kayang sarili kaya. Chula kini, rin kapatadapari. Kailangan miratang siguro rin alwa mag-rosaryo la para keka. Chin lang alwang gagawan. But I know they are praying for you. Sana yung pamamuntata kini, potang patong tala rin gamat tamo, tsaka taya kaulan, ining kapatid tamo, ini sana tunay ang pamipasyag ng kakatamong commitment kaya tayo paboren. Kaya tayo paboren. At kayo po, pengari, pamilya, kamag-anak, minyese, sinuporta, kang Reverend Maverick, nakal po salamat. King kayong suporta, kining kayang tango, king apong Ginoo, king kayang kayausan, maging pari. Nakala salamat kay kayungan at yukeni. Yang pinresentaya, papalakpak kayungan, at alam ko kontra. Sana po mirasingaldo ko kontra kayo.
ting kumontra. Noon ay lapitan tayo, Misenildo, ba tayang pamatukuran, pasiktangan, bang kanita manatili ang tapat, mabye patuto, kining luluban ng biye, anting pari. Panemo kong pangadi. Panemo kong pangadi. Yan ang meto nga babiya kong mission kaya. Panemo kong pangadi, not for myself, but for you, for your own good, and for the good of the Archdiocese. Pangadi mo kay nga pong Ginoo mo babye, imburi ng apundong. Nuning ibiye mo, itamburi mo. At dinan may sikanan at matibe kasalpantayanan, banang akwan tanggapan, hingkekang kaburian. At hindi mo naman, yung pangadi ko para keka. Lapitan mo ko, potang misa ni Eldo, kababayat na naka. Kula ko yung bayatan, abayan na kang mamusan. Kaya benan nga pang gino. Amen. Ing maordim, mga kuyangeni arapaning arsobispo, karing pangako ning kasuywana. Anako, bayo ka sumulong lungob king orden ng presbitero, pasyag mungeni, arapaning kapulungan ng Diyos, ing kapag nasan mong ganap kaniting tungkulan at kasiwan ng timong presbitero. Tatagulaling mo yung sarili mo, king saog ng banal na espiritu, bangana palang pasubali, king tungkulan ng timong pari, king orden ng presbitero, at timong karapat dapat akatambayan, kampening orden ng obispo, king obraning pamaningat, king kawanan ng Ginoo. Opo, tatagulaling ko. Tatagulaling mo yung sarili mo, banganap king kasiwanan ng amano, kimit mong katuliran ang pong kaingatan, manaral king maya pabalita, at mituro king kasalpantayanan katoliko. Opo, tatagulaling ko. Tatagulaling mo yung sarili mo, ban pagmasusyan mit mong katapatan ang pong kapagkumbaban, agpangking tradisyonan ng banal na kapulungan, king misteryo ng Kristo, king banal na liturhiya, lalong-lalo na yung sakripisyo ng Eucharistia, at yung sakramento ng pamakisot, para king kaligayan ng Diyos, at yung pangabanal ng banal na kapulungan ng Kristo. Opo, tatagulaling ko. Tatagulaling mo ing manigapo kaya bemi, kim pakalulo na ng Diyos, para karing taong may pagkatiwala king kalingapan mo, king kapamilatana ning pamanupad mo, king kasiwa na ning alampat ng pamanalangin. Opo, tatagulaling ko. Tatagulaling mo, ing lalo kang makisanmetong aldoldo, kang Kristong mata sa pari. Amitahon king sarili na kingigpa, at timang metong ganapain. At kambena, ipabanalan mo yung sarili mo king Diyos, para king kaligtasan na rin sa bla. Opo, king saup ning Diyos. Mabirik, pangako mo yung kagalangan ang pong kapamintuan kanako, ang po karing maging kayalili ko. Opo, ipangako ko. Mananunasan ng Diyos, amig mula king maya padapat keka, yan naman ni may ganap kaniti. Talakatabo. Pakamalang kumbalayan, manalangin tamo, baning Diyos sa lubos mamakalulungig pa, itugtog ng labis-labis sing grasya na iba't banwa, kaniting kayan talasuyo, a pinili na king kasiwan ng timong presbiter. Siklod tabo.
Manala Maria, ang induning Diyos. Manalangin mo kami. San Miguel, manalangin mo kami. Banalay Anghel ning Diyos, manalangin mo kami. San Juaning Talapaminya, manalangin mo kami. San Jose, manalangin mo kami. San Pedro at San Pablo, panalangin niyo kami. Santo Tomas, panalangin mo kami. San Bartolome, panalangin mo kami. San Andres, panalangin mo kami. Santiago Mayor, panalangin mo kami. San Juan, panalangin mo kami. San Felipe, panalangin mo kami. Santiago Menor, panalangin mo kami. San Mateo, panalangin mo kami. San Matias, panalangin mo kami. San Simon, panalangin mo kami. San Judas Tadeo, panalangin mo kami. Santa Maria Magdalena, panalangin mo kami. San Esteban, panalangin mo kami. San Joaquin at Santa Ana, panalangin niyo kami. Santa Perpetua at Santa Felicidad, panalangin niyo kami. Santa Ines, panalangin mo kami. San Gregorio Magno, panalangin mo kami. San Agustining Hippo, panalangin mo kami. San Ireneo, panalangin mo kami. San Benedicto at Santa Escolastica, panalangin niyo kami. Santo Tomas de Aquino, panalangin mo kami. San Francisco at Santo Domingo, panalangin niyo kami. San Juan Maria Vianney, panalangin mo kami. San Vicente de Paul, panalangin mo kami. San Ignacio ning Loyola, panalangin mo kami. San Pio ning Pietrelcina, panalangin mo kami. Santa Teresa Benedicta ning Cruz, panalangin mo kami. San Isidro Labrador, panalangin mo kami. Santa Jacinta at San Francisco Marto, panalangin niyo kami. San Margaret ning Castelo, panalangin mo kami. San Carlos de Focus, panalangin mo kami. Santa Teresa ning Niño Jesus, panalangin mo kami. San Francisco Javier, panalangin mo kami. Santa Teresa at San Juan ning Avila, panalangin niyo kami. Santa Rita ning Casia, panalangin mo kami. San Antonio ning Padua, panalangin mo kami. San Roque ning Montpellier, panalangin mo kami.
Santa Madre Teresa, Panalangin mo kami. Santa Madre Faustina, Panalangin mo kami. San Oscar Romero, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Panalangin mo kami. San Juan Pablo Catwa, Panalangin mo kami. San Juan Kadwangpulo-tatlo, Panalangin mo kami. San Pablo Cala, Panalangin mo kami. San Fernando, Panalangin mo kami. Beato Pedro Zuniga, Panalangin mo kami. Beato Carlo Acuti, Panalangin mo kami. di kayong sablang banalalalaki at babae, Panalangin niyo kami. malulus ka, Tapos may balayan mo. ing sablang mara, Tapos may balayan mo. ing sablang kasalanan, Tapos may balayan mo. ing alangang kamatayan, Tapos may balayan mo. alang-alang king pamikatawan mong tao, Tapos may balayan mo. alang-alang king panyatang buwan timong tao, Tapos may balayan mo. alang-alang king kamatayan mo at pamanalakad iba't karing mete, Tapos may balayan mo. alang-alang king kalambing banala espiritu, Tapos may balayan mo. malunos ka ke kaming makasalanan, Pakiramdaman mo kami. manimunan mesa nampon pamingwa, ing banal mong kapulungan, Pakiramdaman mo kami. mapanatilian ming papa, ating mabilog a kaparian, ing tapatapaman yuyuking kapulungan mo. Pakiramdaman mo kami. Manwanan me iting pinili mo, Pakiramdaman mo kami. manwanan me iting pinili mo, at pabanalan me. Pakiramdaman mo kami. Manwanan me iting pinili mo, pamanalan me, at itagulaling karing banala tungkulan. Pakiramdaman mo kami. Yawan meng suluking karalungduman, Pakiramdaman mo kami. yawan meng manalakaran king katutwan, Pakiramdaman mo kami. yawan meng talasuyuring pakakalulu, Pakiramdaman mo kami. yawan meng propeta ning katuliran, Pakiramdaman mo kami. yawan meng dalaning kapayapaan, Pakiramdaman mo kami. yawan meng kabahuring kupal, Pakiramdaman mo kami. Jesus, anak ning Diyos Ama,
pakiramdaman mo kami. Ginoong Jesus, pakiramdaman mo'y panalangin. Ginoong Jesus, pakiramdaman mo'y panalangin. O Diyos sa ginume, pagamuha mo mi, pakiramdaman mo kami, at itugtog mi kaniting talasuyo mo, imbendisyonan ng Banal Espiritu, at imupaya ng kalam ng pangapari. Detang kingarapan na ng pakalulo mo, mi pabanalan la. Layo ni padurutan niya sana, king grasya mo, at kingalang ko pa sa lugod mo, king kapamilatan ng Kristong ginume. Amen. Talakad tapo. Saksyan tamo ngeni, king mitmong katahimikan at pamanalangin, ing pangaordinana, antimong presbitero, ning kapatad tamo, king kapamilatan ning pamanumpak gamat. Ing banal akasulatan ampon ing tradisyon, patutwana, king ing pamanumpak gamat, pawagana, ing pamirake, karingkalam ning banal ay espiritu, at ing pamitutok king metong a misyon. Lukluk tapo.
king panalangin ning ordinasyon, ing arsobispo, mahusya king banal ay espiritu, para king espiritu ning kabanalan, king bayong pari, ban apa banalane ing banal a kapulungan ning Dios, at ban niyubugya kang Kristo, ing mata sa pari, at alang dungis aayin. King katahimikan, manalangin tamo, kambe ning arsobispo. Talakad tamo po. Mantabi ka kay kami, o Ginoo manaligpa, alangangang Diyos, alubos mayupaya, sibol ni dangalan ng tao, at taladake king sablang grasya, kapamilatan mo isablang bagay susulong at mika katatagan. Banalangan may balen na pari, mituldo kang talasuyo kang Kristong anak mo, king kapamilataning upaya ng banal na Espiritu, at ilaga mo karimiyaya luwang ordin. Kanita pa kay panahon ng lumang tipan, minusbong ng miyaliw ang kasuywan, uli dareting kapag masusyan. Inya, pigkatiwalami kang Moises, sampong Aaron, ing kapulungan mo, ban panimunan ang pabanalande, mituldo kang lalaki ating matulid akabilian, ang pong dangalan, ban maging katambayan ang pong kasawop king kasuyawanda. At mo rin king ilang, tename ing espiritu ng Moises, karimpuso daring 70 taong matenakan. At king sawop da, pemahalane ing kawan mo, kimit mong kanawan. At mo rin karing anak ng Aaron, dinake mo lang ganapadake, king upayang mi panibala ban kang tatangda, ban arinan mo lang sapat aparing tatagulaling ning batas, bani miyang pang sakripisyo ken tabernakulo, amiging anino ning mga santing abangay daratang. Dapat kareting mga labasan na yaldo o banalig pa, tinubod may anak mo king yato. Jesus, atubod mo ang pong tengalan ming matas apari, king kapamilatan ng banal na Espiritu, inampang neng kabilugan ing sarili na keka. At yawan na lang katambayan ding apostol na king kayang misyon, api pabanalanan ng katutuan. Pikaluban mo lang namang kayang tabi, bani pa siya pong isundo ing obrana ng kaligtasan king mabilo kayato. Niyang inipagamuha mo, Mikeka, o Ginoo, king kainan mi, impagaluban mo kami naman sanang talapagobra nga katambayan mi, uling tutong maragul, impamangailangan mi, bani sundura impangapari ay numpisan na ring apostol. Lubos mayo paningig pa, paniga po Mikeka. Pagkalubme kaniting alipan mo, indangalan ng pong kasaywanan ng presbitero. Ibayo may puso na king espiritu na ning kabanalan. Maging tapat siya sana king kayausan at tinggap ng ibat keka o Diyos, at katukirin dangalan ng kasaywan na ring obispo, maging uliran niya sana king pie, at kawili-wiling panugali, karing talasal pantaya. Maging tapat niya sanang kapag-obra, ang pong kayadwangan king kasuywan. Ban king pamanaral na, at yung kapamilataning grasya ng banal Espiritu, dingamano ning maya pabalita, mamungala ka ring pusura ring tao, at miras hanggang ka ring sikote na ning yato. Kayan tabi mi, maging tapat niya sanang katiwala karing misteryo mo. Banim banal kapulungan mo, mi bayuya, ting danom nim bayong pangabait, at mi pakabisyan niya king altar mo. Ban ding makasalanan, magbalik lulub keka, ding masakit, mi pakayapan lang. Hakayan tabi miya sana o Ginoo, kimpamaniga po, kimpakalulo mo, para ka rin taong kaya mi pagkatiwala, at hindi mo rin para king mabilo gayato. Nungin niya, ring sablang bansa, amitipon kang Kristo, misasan metong lante mong metong kapulungan, at maging metong lamo king kayarian mo. Iti adwan mi keka o Diyos, hingga pamilataning Ginoong Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibigyan pong magaring kambe mo, at ding banal na Espiritu, manggamang kingalangangga.
tamo po. Ing bayong presbitero, ni pasuluran yang istola at kasulya, awaga ning kasuywan at tinggap na. Ing Arsobispo Lanyana Langeni, king banal alaruning krisma, ringgamat ning bayong ni ordinan presbitero. Ang ginutamo Yeso Kristo, alinyan na nangigpa, king kapambilatan ng upayan ng Banal Espiritu, ipaglualo ang pong ingatan na kasana, bami nga pabanalan, ing kapulungan Kristiyano, at baka makapidawon sakripisyo, King Diyos. Tanggapan na langeni ning bayong presbitero, ring tinape at alak, antimong tanda ning katungkulana, antimong talasuyo ning kapulungan ning Dios king altar. Father Maverick, tanggapan mo lang ba't king banal na kapulungan, dingayin amiyampang king Diyos. Pakintindihan mo sana yung daraptan mo, at pakiapusan mo, yung pagmasusyan mo, at yubig mo yung biye mo, king misteryo ng krus na ningapong ginang. Antimong tanda ning kametungan ampon lugod pamikakapatad, ing Arsobispo kambedaring presbitero, pugayan dengeni ing bayong ni ordinan presbitero.
Ing kapayapaan manatili kaya. at keka antimo rin.
Kalugrang kapatid, manalangin kayo. Kaniting kay kayo kakundawan, matanggapi harapan ng Diyos, ipamaayupayang totoo. Tanggapan sana ning Ginoo iting dawon karinggamat mo, king ikapuri ampon ikaligaya ning kayang lagyo, king ikasaplalata mo ampon ning mabilog ng banal a kapulungan. O Diyos sa kinumi, kaburian mo yung sumuyula king banal altar mo at karing tao ding pari. Pagkalub mo alang-alang king pakalulo mo, king kapamilatan iting upaya na niting sakripisyo, king iting kasuyuan iting alipan mo, para tiyang maging katanggap-tanggap keka, at mikabunga yang manatili para king banal a kapulungan mo. Itiadwan ming kapamilatan ng Kristong kinumi. Amen. Yung Ginoo, matabi ke kayo. At keka antimurin, Itas sila rin puso yun. makatas na la king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Iti karapat dapat ampon matulid. Tunay ping karapat dapat ang pong matulid, sukat ang pong makakabos. Yung pasalamatan da kang kapilan man, ang pong nukarin man. O Ginoo, banalig pa, Diyos sa malugod, ang pong maganaka, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. King kapamilatan ng banal na Espiritu mo, linanyan may bugtong ay anak mo, pamunto ka pari, nimbayo, ang pong alanganggang tipan. Kambening kabyasnan ng pong lugod, biran mong manatili ang meto nga kaparian, king banal na kapulungan. Pagkalub ng Kristo, indangalan, ning suging pangapari, king kapulungan ay nampunang sariling kaya. Kaluguran na kami, andi mong kapatid na, nya iba't king balen ng pari, mamili ang taong dakayanan na, king banal na kasuywanan ng pangapari, king kapamilatan ng pamanumpak gamat. Tutuldwan nila, ban karelayang ibayo, king lagyuna,
iting sakripisyo na ning kaligtasan, at yapagde ban api sulusulwane ning banal a kapulungan mo. Ausa na lang tumayid mit mong lugod, king banal a kapulungan mo, ban apasik na ngani king amano mo, at apabanalane karing kang sakramento. Huwag pa, kabang pagkapilitan dang sumulong kimpamakiwangis kang Kristo, akwaralan man sanang lalong atagulaling ding biyera, para king pamanyuyo keka, at para king kaligtasan na ring sablang tao, at parangalanda kang emunano, king matatagdang pamipatutu, king kasalpantayanan da keka, ang poking lukod mo. Uli na nita, makiagom kami, karing sablang anghel ang pong banal, king masayang dalit ng kapurian keka, at ngamingan kakanta. Ikapin ng banaloy pa, at yung meto lelangan matampanak ang pupurian, uling king kapamilatan ng anak mo, Yesu Kristong kinumi, at yung kupayan ng banal na Espiritu, pagkalaman mong biyeng sabla, layon babanalan mo. Alakantok ng mititipon king banal na kapulungan mo. Bangketa, manibat king kayaslag na ningaldo, ang kana king kayalbog na, indali sa daon miyang pangya, king kaligay ng lakyo mo. Uli na nito pa, panikapumi, palukob ang pampabanal mula king Espiritu mo, reting ayin, adaralamit darawin keka. Ban magawalang katawan, ang pong daya, ning kekang anak, ing kinuming Yesu Kristo, amin nabilin kay kami, kim pagmasusyan mila reting misteryo. At tatandanan mi pa, kanitang benging mi pagtaksilan niya, kinwaning tinapi, pepasalamatan nakat pinuri, piraso ne ing tinapi, at dinuang na iti ka rin disipulo na at ngana. Tanggapan niya iti, ikayungan, at mangan kayo kaniti. Uling iting katawan ko, amidawan para kay kayo. Makain mo naman kay bato ng apunan, kinwani ang kalis. Pasibayo pe pasalamatan nakat pinuri. Dinwang na iti karin disipulo na at ngana. Kunan niya iti ikayungan at minum kayo kaniti. Uling iting kalis nindaya ko. Indaya ning bayo ang pangalang hanggang tipan. Ami bubu para kay kayo. Ampo para karing sablang tao. Bangketa, may patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti, kimpamigaga na kayo, kanako. Ipasyag tayo nga ng misteryo ng kasalpantayanan. Kamatayan mo, linupig mo. King kamatayan mi, king pangasubli mo.
niya ang ining kaganakan may o mapamakalulungig pa, ing makaligtas ng pamailasa ang pong kamatayan ng anak mo, ing maligayang pangusabli ng maybe, at yung pamaitas na banwa, at lan makasadyang salubong king kadwa ng panyatang, daraon niya kay kabilang kapasalamatan, iting mabiye ang pong banal a sakripisyo. Baliktan mo yung pakalulu ing ayon ng banal na kapulungan mo, at kilalan mo yung midawin kimbiyena, apauli ng sakripisyo ng kamatayan na biriyan mo kami ngan misut keha. Ikaming mipasikinangan king katawan na pong daya na ning anak mo, mikatmon kami king banal ng Espiritu, at maging metong kami mong katawan, metong mong Espiritu kang Kristo. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, igpang mayupayang tutu, kagumning Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman kingalang angga, pupurian dakat parangalan, manggaman kingalang angga. Bayo tamo makisulo, kim bangkete ni Eucharistia, waganin pa makisut ang pambuklod din pamisan metong. Ante mo mikakapatid, abi-abi tang manalangin, ante mo intiro na kay katamo, ni nga pong ginam. Amen.
Ikabos mo kami king sablang maroko igpa, malagod mong pagkalubing kapayapan king panawon mi. Ban king kasopan yung pakalulo mo, mitimawa kami sanang parati, king pamanalipan ng kasalanan. At mikabos kami ngalang kasasagkulan king sablang kaligalikan. Kapampanayan ng pampagsadyan mi, ing maligayang panyatang ng pasibayo, nintala pangabos mi, Yesu Kristo. O Diyos sa ikpami, hingguno mi Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko, babiye ko kay kayo, e mo sano baligdan din kay kaming kasalanan. Nanay pansinan mo yung kasalpantayanan ng kay kanyang iglesia. Layon pasalamatan me, pagkalaman me kapayapan, at pamisan metong agpangking kaburian mo. Ika mo ibiyang pong magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo mantabi sana kapilan man kay kayungan. At keka antimurin. Kapatad, iyang pangtaya king metong at metong ing tandaning pamakisut ampong kapayapan. Ngayong kordero ng Diyos, ngayong milalako king kasalanan ng yato, wala rin mayawis king apunan ng kordero. O Ginoo, kumatampang tanggap keka, dapot iyagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsyuka, king kabanal-banalan a sakramento, kaluguranda ka may git king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapanda ka. Dapot pauli na ning ngening penandit, era kaatanggap king sakramento, umekamuman espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, balamu mo wari at syuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka,
emo sana ipaintulot kapilanman, ing mikawani kukeka. Amen. Alumuing sablang gagawan ko, alumuing lamanin ka kung puso, o ginukubalukong at syukaking siping ko, mamantabi at manyeseking beku. Sablang takot kule komu ang inun, lukuman munta syuka bantay ranungku, o ginuku balukung at syuka king siping ko, mamantabe at manyeseking beku. Ekatatakot abemuku, nahusta ka king lagyumo, ako'y Ginoo.
tapo. Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, rating banal na sakripisyo ay nampang ang ponting gapmi, di nandalasan ng bayong biyering pari, ang ponting sablang talasuyo mo. Ban kasan metong mo king tapatalugod, makayang panglang karampatan na kasuywan keka. Itiadon mi kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Lukluk tapo. Invocation Director ning Archdiocese, Irreverendo Padre Aljim M. Tuazon, kambening Arzobispo, ipresentane ngeni ing plaque of appreciation at medalya, daring pengari ning bayong ordin apari, antimong kapasalamatan, king pamidawon king anakda, para king kasuywan king banal a kapulungan. The Roman Catholic Archbishop and the people of God of the Archdiocese of San Fernando, Pampanga, Philippines, present this plaque of recognition to Joseph M. Pelayo and Janet M. Pelayo, parents of Reverend Father Maverick Angelo Pelayo, for offering to God their son in the service of his flock. Given this 13th day of June in the year of our Lord, 2022, at San Andres Apostol Parish, Pescadores, Poblacion, Candaba, Pampanga. Signed, Most Reverend Florentino G. Labarias, D.D., Archbishop, and Father Aljim Tuazon, Vocation Director. Ing Chancellor ning Archdiocese, Irreverendo Padre Danny Q. Nakpil, basanengeni ing nombramiento ning bayong ordin apari. The Roman Catholic Archbishop, Archdiocese of San Fernando, City of San Fernando, Pampanga, Philippines. Pastoral appointment to our dear son and beloved brother in Christ, Reverend Father Maverick Angelo Mangalino Pelayo. Believing in your promise that you will love and serve the people of God in this ecclesiastical jurisdiction, we are by this instrument assigning your reverence as University Chaplain of Angeles University Foundation Angeles City, Pampanga. Your reverence will function as University Chaplain with residence at the Presbytery of the Immaculate Conception Parish, Balibago, Angeles City, Pampanga. We commit to your reverence the full care of the souls in the said university with all the faculties, duties, rights, and privileges according to the pertinent provisions of the Code of Canon Law
and the Apostolic Constitution Ex Cordie Ecclesiae, and our Archdiocesan statutes. Moreover, we trust that those matters entrusted to your attention and all the other affairs or concerns subject to your ministry will be executed with pastoral charity, zeal, accountability, prudence, and integrity. Your appointment stands effective on the 20th day of June 2022 and remains valid until the 9th day of May 2025, unless and otherwise provided for by the competent ecclesiastical authority. May pastoral charity conform you to the heart and mind of Jesus, the Good Shepherd. Given this 13th day of June, in the year of our Lord 2022, at the San Andres Apostol Parish, Pescadores, Poblacion, Candaba, Pampanga. Signed, Most Reverend Florentino G. Lavarias, D.D., Archbishop of San Fernando, Pampanga. Signed, Reverend Father Danny Q. Nakpil, Chancellor. Pakiramdaman tayo po ngeni, ing lubos kagalang-galang Pasyano B. Aniceto Didi, Arsobispo Emerito ning Archdiocese ning San Fernando. Pangamalan kong kapatid Arsobispo, Most Reverend Archbishop Florentino Lavarias. Palakpakan po natin si Archbishop Dong. Yan katamo po ang Kura Paroko, Ketiking San Andres Parokya, Father Teodulo Franco. Palakpakan natin si Father Jojo. Yung Rector na ng Mother of Good Counsel Seminary, Father Victor Nigdao. Tingkaya kata Seminary Fathers, ding Pengari at kapatid ng among Father Maverick, pagkamanong kapatid King Gino. Limanandala na banwa, inyang Miyata Jaketi, ing regalo ng Kristyanismo, adela rareng paring Agustino, at tatlo nandalan 65 banwa, ing pakatalakad na ining kasalukuyan ng Pisang Variety, Mia Bieke katamo, ing metong special regalo ni pangapari ng Father Maverick. Inya matulid pin at karapat dapat, ing pagmasusyan tayo nating kapasalamatan ng kalam na ning apong Ginoo. Isang Juan Maria Vianney, sabihan na kaya katam ng nanuya impari, ana, the praise is the heart of the love of God. And if the praise understand this, he will die of love. Ing pari, yang puso ng lugod na ng Diyos. At nung impari ay tindihan niya mo yung kabaldugan na niting regalo, Mateya keng lugod. Nya, uling etapa pamamatay, uling kulang talugod siguro. O yan po yung kayo sana kaya katamo, San Juan Maria Vianney, kaya kami pong patron dayang gamparing Diosesano. Pinili na ni nga pong Ginoo. Father Maverick, ang tungkol sa sabihan ng Ebanghelyo kang San Juan, yan ng Aldoiti, at inyang dinatang adwang lalaki, abisang tuki ang ting disipulo king Ginoo. Ngara, Ginoo,
no ko po makatok nang. Sinabi na karela, tuki ko kanako. Nya, imabilog pati nga po nagambengi, pakisabyan daw ng Jesus, may nga rin na lang puporma, diri na lang lisyon, instruksyon, na ano yung maging maya pa disipulo. Makanya niya na po yung dikilana ng seminaryo. Ya pong B, Kamporeng Modern College Seminary. Nung pila niyang banwa king seminary, Father Maverick, popormare, yalkuste, at dirinan ding miyayaliwang prioridad at pilinana detang kabanalan na dapat ng gampanan lalong-lalo na ing matinding panalangin, kabamanlob at pamakirandam king arsobispo at lugod ka ring kalupa ng pari. Pinili na ni nga pong Ginoo, uling lawen yung nanding lanyan ni arsobispo yung kayang palad. Nano yung kabaluganan nito? Anointed. Milan yan. Kaya matuang tipan ding lalanyan da ilapin ding propeta. At Christus, burna sabihan, Christ, anointed. Milan yan. Yang na itam kantata na din, Psalm 133, Quam bonum et secundum fratres habitare unum, sicut oleum excapite Aaron et pluit in eius tunicam. Burna sabihan, how good and beautiful for brothers to live as one. It's like the oil that drops from the head of Aaron up to the helm of his tunic. That is our vocation. And why the hand? Why not the head? Uli po nga na ng Isaias, nung iba mo kalingwan da ka, ako rin kakalingwan. Lawen mo yung lagyo ko, makasulat siya king gulis ng palad mo. Nya ng Indo, kalingwan ng anak na, ako kapilngan, era kakalingwan. Nya, kalugun na ni nga pong Ginoo, no? Kang Father Maverick, buri may burahan, yung lagyo mo kaya ng palad mo, may puwa bura. Lonyo, o hindi po yung lugun na kaya katinga po kanya. Pope Francis kaya katamo, yang, the definition of humanity is amare et servire. Bunang sabihan, ing kabalduganan ng kayakatang pangataw, yapin ing magsilbi tamo karing aliwa, tamo po makasentro keng kayakatang sarili. Naman siguro ini political, balo yung pureng mamunan diling martir ng Pilipinas, aliwa naman ni Rizal, o Bonifacio, Gombursa. Di mamunan diling martir ng Pilipinas, Gomez, Padre Burgos, Padre Zamora, inyang beril daw rin Kastila, tinaydala kitang mutiny king Cavite. Pero, ela po mitakutan. Beril dala ka rin king den Kastila, ka rin king Bagong Bayan. Nya, itang pari, yang ikesana kong pari, kayo makain pamarsalanan yan, dakal kaya kakulangan, depekto. Uling, den mumang pari tamong kaya kaming modelo, bayan nila. Nepo, ya pangadiyo kesana, pangading arsobispo, den kaya katang pari, making matatagla, antimong depensor ang kaking kamatayan, king lugod ng Kristong may pako, king Cruz. Ringmisang kapasalamatan ning bayong ordin apari, maganapla king Hunyo 19 ning banwang kasalungsungan, ing solemnidad ning katawan at daya ng Kristo o Corpus Christi. Ketiking parokya ng San Andres Apostol, Candaba, alas 7 ning abak, at alas 5 ning gatpanapon, king parokya ng San Bartolome Apostol, king Balen, Magalang.
Pakiramdaman tayang eni, ing amano ning kapasalamatan, ning bayong ordin apari, Reverendo Padre Maverick Angelo Mangalino Pelayo. Nung nga na pong menumpisang among Gian last week, alang sumpa nga na. Ako naman, ala ng kikyak. Mayap abak po kay kayungan. Kumusta po? Malahos ko po kay ning parokya ng San Andres Apostol. Akakityo po ne, newly restored, newly rehabilitated, and newly conserved. Pagmayabang ne po ning kaya kaming parish priest, iamong Jojo, ining kaya kaming parokya. May restorya para kaniting kapag masusyan. Uling first time, pakantaya po. Uling first time in history, nga na po, o in recent memory, ing mika ordinasyon po kaya ni mismong parokya. Inya naman po hanggang katatawlian, peglaban ne pong among Jojo, akening parokya maganap ing ordinasyon. Pasibayo po, palakpakan tayo po yamong Jojo. Dapat ninupin po wari ako para pagsadya ng gusto ning parokya. Lalo na po iting restoration project at ing ega na ganang akakityo po kaniting kapag masusyan, manibat king kilwal. Ding bandera ng Apong Andres, istong fiesta, milwala naman. At ing matuang imahen na, o ini po may kipakyabe kaya katamo. Kalago ko naman. Ne? Actually po, makabuklat siya pa yung kaya kaming parokya, king kaya kayo pong saup, king kaya kaming restoration project. Yan naman dakala, salamat po. Okay po mong. Pasibayo po, nga ko pinong lalawan naman talaga, ali naman po para kanako ining restoration and rehabilitation efforts. Aini, at ding ega na ganang akakityo po ngeni. Ini po para ya po karing parokyanos ng Apong Andres at ding hanggang Talasal Pantaya. Palakpakan nyo po rin kaya kayo pong sarili. Kalupa namo po ning katutuan, naman po makasentro kanako ining pinandit ay ni. Masalang papakit na po at tuturo na niting kapag masusyan. Antin na po ning panagkat na ning ebanghelyong may basanan din, nga na po, tara at lawan niyo. Nung nano po talaga ing sentro. Nung nuka rin sukatala pong itangad, din kaya katamong panimanman. Apin po. Apin ning grasya na po ning apong Ginoo. Amamagos, mangat mo, at mangganap po king kanakong mabuli at may nang pangataw. Come and you will see the grace richly given despite my poor, frail, and often failing self. Kanita po nang mumukyat ko king stage, manibat kinder, grade school, high school, at hanggang king seminaryo. Isto pong recognition at graduation. Anak ko po kasaya, uling tanggap ko pong certificates, ding ega na ganang best. Kay ba't po, sabitanan da akong medalya, di mako, ampoy papa. Ampo pa po rin apo kong makatuki, nang mamanik ko po keng stage. Magtampula pa rin aliwa, istong ela may kapanyabit. Lalong-lalo na po EMD, Imama Diloy. Iapo ko po amigbante at may natad ka ako pabanwang wewe, grade 1, karin po king Assumption, Candaba to Assumption. At may papangalalula pa po rin, ila po nga duwang apo ko king tatang, imamalet. Nya naman po, siguro, penikwanan ko ang ding ega na ganang bes. Ban kanita rugo, medinan lang pagkakataon, ding ega na ganang apo ko amanik king stage. Nya ita po, pasensya na talaga, kaya akakwa yung best in PE. Kaya akakwa po ita, pasensya na. Isto pong makanyan, anak ko po kasaya, uling balo ko pong talaga. Amig bunga ing pagal at sakripisyo king pamagaral. Adwang summa cum laude, metong amanya cum laude, at atlong valedictorian.
Hello po, karing teachers ko po, King University of the Assumption, grade school and high school, at sula po ken, sinakelang Rosa, ning Assumption, at ding professor ko po, King Mother of Good Counsel Seminary. Dapat ngayon pong pinandit ay ni, King pamanukyat ko po kening altar, King pamanarap kaya kayungan, at King pamanumpak na pong among dong, King kayang gamat nandin. Aline po pala kalupa, ning pamanukyat ko po King stage. King pamananggap karing miyaliwang certificates at pamanyabit ka na akong medalya, apauli ning ka na akong pamagpagal, pamagpuyat at pamagsumikap, kimtan ko pureti. Ali po. Iti pong ordinasyon king pangapari, bunga ne po pala mismo, ning kalam na po ning apong Gino. Amani batan mo king maragul ng pakalolo at dalise lugod na po kanako. Sa awa ng Diyos. King lugod na po ning apong Gino. Ala ko man po palang apag maragul, nune king kababan alub, kikilalanan ko po, pala pauli ning kanakong kabyasnan, at ding ega na ganang kimtan ko, inya pigkalub ne po ining kalam IT. Iti pauli namungan, ning kaya pa na ning Diyos, ning kalam ng magkalub, kabyasnan. At papamunga po kaniti, ban kanita apag kalub ko naman po karing aliwa, kapamilatan na po ning kasuywan. Palakpakan tayo po yung apong Ginoo. At ini pong mayap, malugod at mapamakalulong Ginoo, birya na pong mibait ko kang mama at papa. Anak la pong miyabe rin. First year college la pa, nang may buktot yay maako. King boyfriend naman iba't high school, ipapa. Inya naman nung lalo niyo po, balamu koya kulamu, ampong atsi. Ikoya Joseph, ampo pa ati Janet. Talakad ko po, ma at pa. Kay ba't po mitukoy kaya paningwali kong babae, ipam, kaya ingang sakripisyo po king maranon dang pamiyabe. Pamanyundo king karelang pamagaral at pamagparagul kay kami agyang masakit gewada. King sahop da po riya po ko magkabila era kerin po peboren. Ngenipin dingadwa ko pong lolo amigpagal at menaya kaniting Aldo minuna nala itatang Henry bayo ordinasyon diakono. Ilolo Fred naman bayo ordinasyon pari. Nya naman tutuwi itang sasabihan na nga pong daw nga Lamentations. Lamentations personified. Kaya po, nang mag-MA ko naman, MA in lament pala, in kanakong kimwa. Balarugong umekeng idawon in kanakong biye, king biye kasuywan, atin mo namang midadawon a biye. Makanyan po siguro talaga ne, pamidawon biye. Pamidawon sarili para king kakaluguran. Kalupan na po ning pamidawon ng sariling Jesus king krus para kaya katamungan. Ini po nabalong mama ko ini, pero aga nakako po yung mag-graduate kong grade 6. Kabang mag-speech ko mo naman po at syuko king stage, ikit kay king audience, tuloy-tuloy po itang gagana. Aneng kiyak ima ko. Kaya tapong pinandit ay tabala mo malinong malino dinog pa ka na ako. Ikit at akilala ko po, inganggang sakripisyo da, kaya kaming anak da. At ing sabing pa magsumikap da. Api ning pamidahon da po, ning sarili da para kaya kami. Ipapa din kanita king i-service na kaya antimano king tricycle ng Tatang Henry. Ana ng mandaton kay Paralaya, ana pong muli kay Mandasig, palipat-lipat. Dadalan mi nga, ding ega na ganang balutan mi. Ngakupin po, ingay ko kakalingwan siguro, pinitang iluklok na akong tatang ko king arap na ning motor. Kabang di mama at wali ko at syula kilub, alayo pa Santino kanita. Palipat-lipat, bala mo refugees kami mo naman. Karing pengari ko, ikit ko palang karelang masala at akilala, ing ulagana ning pamanangu king responsibilidad ami pagkalob. Ing pamangawol king kaburyanan ning apong Gino at ing pamakibat kaniti, kapamilatan ning pamidawon king sarili.
Inya naman po pala migyamot ing pamangilala ko king awos ni nga pong Gino, king biye kasuywan. Uli na rin po ding pengari ko. Karela ing grasya na ning Diyos, minuna ng mitugtog. Ela po perpekto, dapat kapamilatanda. Minagos ing grasyang iti, at linwal king pamidawon dang sarili para kaya kaming anak da. O yan mo naman po pala ing biye ning pari, ing biye pari. Pamidawon king sarili para ka ring anak na ning Diyos na anuman ning karelang katatalakaran, daralanan at sitwasyon king biye. Iti po bistat man perpekto at nakalabesis mo naman na may labog ing kanako pong pamangilala king kanakong sarili at pangataw. Bala ko po kasi Angelo ko mulagyo. Inya pa angel ko. Hanggang ena ko po pala makatuklo, king kanakong pangataw, ang mabuya, ang magkamali, at makasalanan. Maverick ko rin po pala. Top Gun yata ito, Tawong tutu, makasamot ka ring tawong susuywan, ban king para-pareho tamo pong pamagsumikap, king biye kabanalan, milapit at mirastamungan, king apong Gino. Ating pamidawong biye po, pamidawon sarili, po pala muli king stage, king pamananggap certificate at pamanyabit medalya. Ban mi parangalan ko, ali po. Ini palang pamidawon biye, antimong kasuywan ka parang tao, antimong pamandake, karing dakalakala matinggap ko, karing taong susuywan, muli at muli mo naman po king Diyos amig kalob biye. King Diyos apanibatan ning sablang kalam. Kaya naman, ing anggang parangal at kapasalamatan, kayangan, kaya mo. Palakpakan tayo po nga pong Ginoo. Inya naman po, dakal pong salamat ka ring taong sinaup kakuban akit masala at akilalang malino, ing katutuan ay ni. Ding pamilya ko, ding minuna na mo naman, itito J, itatang, ilolo, ding meging talaturuko king pamagaral, ding hanggang paring minubog ka ko king seminaryo. Among Vic, among Pot, among Aljim, among Oliver, among Jess, among Rick, among Melchor. Kang among Paul, amemuklat ka na ko, king katutuan na ini. At kang apong Eloy, ameg palino ka na ko. At tawo ko, eko mo angel. Ding hanggang akayabe at akaklasiking pamagaral, manibat anak, ang gana king pangaubog ko po king seminaryo, ding akayabe ka ring apostolate areas, ding hanggang akarungot king San Bartolome Parish, lalong-lalo na kang among Dines, ding pamilya ng among Dines, ding akayabe king kumbento, PPC at ding sablang parokyanos ng Apong Tolome. Palakpakan tala po. At syempre po, ding egan-agan ng akapaglakbeke, tiking parokya ng Apong Andres, manibat inyang mag-serve ko pong high school. Ding akayabe ang parish priests, among Roger, salamat king pamagdatang niyo po, among Greg, lalong-lalo na. At syempre, among Jojo. At ding hanggang sinuporta, kanako king pamagaral seminaryo, ikayungan po reto, lalong-lalo na yung kaya kaming parish vocation committee. At ding egan-agan ng individual, asinaup at menyadsad. Dakala, salamat po kaya kayo. Karing hanggang migpagal, kaniti pong kapag masusyan, ring egan-agan ng bibilog, king kaya katamo pong ordination committee, ikitamo po ing karelang kapag sadyan at piyabe-yabeng sikanan at kagiwan. Siyempre, king lalam ng kumpas, seralari. Palakpakan tayo po. Ding kaya katamo pong sponsors, ding kaya katamo pong servers from MGCS, ding Archdiocesan Liturgical Team, Monsignor Rick, Apong Angel, Among EJ, Jolo, at Kuya Omar, ding Magnificat Seminary Choir, apanin mo na ng Sir Erwin, ding Memasa at Migdalit, Tita Myla, Christian, Kuya Kenji, Among Jason at Eugene, ding Archdiocesan Media Team, apanin mo na ng Kuya Nigel, ding Documentation Team, apanin mo na ng Sir Ralph, ding bubuo king St. Andrew's Archdiocesan School, Eden's Catering, ding may kakaluguran from Barangay Buas and Balen, Bacolor, panimuna ng Kuya RR and Kuya Jason, king masanting pong gayak, ing El Flora Candaba, at Sir Jimwell from Bahay Pare, ken pong Kilwal at Kiring Reception.
Ding PNP, Barangay Police at LGU Ketipuking Kandaba, apani mo na pong Mayor Rene, dakala salamat po. Kang among dong, Aposeto, at karing kapatad apari, salamat po king pamananggapyo kang Maverick Angelo, king pamilyayo. Ana pong among antabayanan nyo ko po, sopan nyo ko po, ban lalo pang mitahis, ing kanako pong panlalawe, king tune kabalduga na ning biye pari, biye pamidawon sarili, king apong Gino, at karing anak na. Amuli at mumuli mo naman, king apong Gino. Kang pinsan and best friend among Gian, king laging kayantabe among Carlouie, karing forever kasangga among Jasper and among Juju, at king tapat akoya among Justin. Dakala salamat po kay kayo. Kaya kayo nga pong mikyabe, keti king pisamban, pati po rin at king Pacho, at king FB live streaming, sana po isunduyo ko pong ipangadi, ban akit kang masala, ing tune para sana ning biye pa magpari. Kanita, abiyayan KT, at ban ako man, aso panda kayong laging akit at akilala, ing katapatan, kayapan, lugod, at pakalulunan ni nga pong Gino, king kekatamong biye. Dakala salamat po kay kayungan. Palakpakan niyo po rin sarili. At katatawlian po, king indong virhen, amat siyagang menantabe at migkanlong kanako. Manano na sanang king lalam ning kayang kayampunan, karin tamo magsakdal at magkanlong. Makasigurado tamong iya, akabanal-banalan na indo ning Diyos, napisawili ing aklis tamo, king kagulangan tamo. Nune bagkus nakatamong ikabos king sablang panganib. Abayan niyo ko po ngening midalit parangal king indong virhen. Talakatako. Yung ganun tabi kay kayo. At keka antimurin. Idukuyo ring buntukyo at manigapuking bendisyon na ning Diyos. Yung ginu amitada king banal kapulungan at mamandabi kaniti, panwalo na kasana king kapamilatan ning alanganggang saup na, banagang panan mo ing aus antimang presbitero. Amen. Yung ginu gawa na kasanan tapat at talasuyo, ampon talapatutu ning malam ng lugod, ampong katutuan, ban malyari kang maging talasuyo ning kapayapan, ampong kapaglarinan. Amen. Ing ginu gawa na kasanan tunay pastul, amanyese karinggayang kawan, king kapamilatan ning kalam ning mabiyeti nape, ampong banal ng amano,
ban sumulong lang dagol, ang damang metong akatawan ng Kristo. Amen. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa lubos mayupaya. Higpa, ampoy ng anak, ampoy ng Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi daon ne umenako king kapayapan. Salamat kin Diyos. Tanggapan tayo po ngeni ing mumunang bendisyon ng Reverendo Padre Maverick Angelo Mangalino Pelayo. Inginuman tabeya ke kayo, At keka antimurin. at bendisyonan na kayo ng Diyos, alubos mayupaya, ingib pa, amponing anak, amponing banal a Espiritu. Amen.